paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagadon ti kwartata tuyang. Saan tapayin ang magbilang ti kinaduna? Kasanaw, saan mo ngamin nga amo ti agbilang? Nagadugayam. Masaduta ka nga bilang-bilang. Kasanon ngay? Ay katsantan nga trabaho Isardeng tan, tagbangkag. Anya ngay nga rudan ti kaya mo nga aramidan. Ay kitanusan dan tagtugtugaw nga agmalmalan. Sa bagay, nasakit pa'y lang ti bagbagik ang nagtrabaho. Ituwing, nasakit ti bukbukaw, kantumtumay. Iso panawang mitayin, tapno aginanata mitayin. Iimbag man ni pare badang. Ne? Patan-atan aw only ter aramida na ije tawada. Ay, katagtugtugaw damot laeng. Kasta ter aramidan daken ni Marituyang. Agkuy-kuy-yakuy dalaeng. Ganda buhay da ita Wen nga rod Ado ka nung nga minti kwartada. Iso asaan dan nga agtrabaho. Ay, nagswerte da mo tang. Kat, nagagat-dagayam ide. Uray kumamat no mangtad ni pare badong iti kwartada. No talaga mat lang ado. Marituyang, saan ka nga umay agpandemi dito Tersina? Ay, problemado ak nga raw lapdan nakiday nga umay agpanimay. Malas nga raw, tinakapandemi dito paglakwan. Naglako ka kadilang maray, tagpampanunot ang ngamain. Anya launa yan ay ati pampanunutem, tauray mula ipanimidan. Ay, kat problema Da kayo, ti maadaan iti problema? Kano'y padpadamag mo dito barangay tayo nga ado ti kwartayo kan ni Badong Mau. Pudnumag. O, itaag problema kan? Problema nga raw, no kasanumi agastusan jay kado a kwartamay. Problema ayamat dayta. Di igatang mon iti badbadaw, tanay. Dayta mula sabong-sabungan analabaga abistidan, tios usaram iti inaldaw. Adan sapayan pisang na iti gayaadan na. Ay, wala niya. Ay, imbag-tem palagi mo, maray. Ken, gumatang kamutan iti lotion nga usaram, tanay. Nakakirkir sang day takudil mo. Ay, wala niya. Tapno lumamuyot mat basay. Kan gumatang kan iti lakok, maray. Dito'y kan agumulpi iti kasapulan nyo kan ni Badong Mau. Kay, patawaran na nga ron mo na. Tumawar ka pa ilaan, kat nagadulang nga ron kwartayon. Ayunay kamutan. Sagmamanungay deta sardinas alakaw. 25 ti maysa. Ngimi nagayaman. Ay, di mo ko na natawaram. Mabalin at 30 langan maray. Ay, kawon ni, mayat gayam no tumawar ka, maray. Ay, sige, agtawar ka pa ay. 35 kumano mabalay. Ay, kayat ko manin Wan, maray. O sige, gulpil mo. Sige, maray. Anya, ginulpi ni Marituyang dagiti lako. Wan, maray. Ado gayam ti kwartada ka ni Badong na. Imbagda pa. Kwa maray. Umayak ko magumatang iti asin. Uray 5 pesos lang ti balor na. Naibusan ti asin alakaw. Nangibati mo't kumaan ni Marituyang iti gatangan mi mo't. Impagulpi ko na akin kwa na. Tapno maksayan ti pampanunutan na. Problema nga men, maray. Anya nga min ti problemaan na Problemaan na? Ano kasano na gastusan ti kwartana? Ay, problema na itadaytan? Ay na, maadaanak kumamot iti kasta a problema. Ay, nasakit mo't latatibukod ka. Urag malmalema ka nakatugaw. Uray nga ron siya. Day tamo lang tinadlaw ka. No agtrabaho agsakit ti bagbagay. No agtugtugaw agsakit mo't lata. Ay na. Nana,
Apay nga raw, dati makder ka. Ay, mapanak managpag na ditarwan. Masapol sa amawat-wat, to'y bukod ka. Ay, paray. Sa dinong ay ti papanam. Ay, awan paray. Magna-magnaklain. Tanasakit to'y bukod ka. Aya. Ay, no kaya't mo pare kaduaan ka magna. Ay, di nakuldaman paray. Na, Di nagpagpanunutan ni Tida, guys. unay matiklase ti panagpampanunot mo at taon dito'y lubong. Apay ko mga huldapan kamay. Ay, kito na. Sa dugayam ti kwartak. Apay anya launay ay ti pagkit kita am da tao. Huldapar. Ay, di nakasasidgan paray. Da. Ay. Agkumpare tapay. Kastakit din ti panunot mo. Di nakasasidgan ko naknay. Uwinin! Adaywan kan! Ala, ingkan iti kayat mo apapanan! Chip, itatabadong deta lumabas dito yung paradahan, oh. Ayun nga, isungag pa isaw. Na, kita mo. Naglasto ka magmag na, oh. Nakabulsa pa'y dagiti doang nga iman, ah. Saan na kayat na mapukaw din nakabulsa a kwartana? Iswakas ta. Ay, padasan ta man nakikilan. Sana hindi ka lang mabain. Padasan talang, mat. Nungay kayat na. Kababain ko naknay. Ipadas talang, Chip. Sige man langay. No di mo kaya tipalapdan. Sige, kikilam. Tatabadong. Abay! Agpamirinda ka, mamat. Nagkunaking kang pamirinda ngay. Katno damag ko nga do ti kwartam. Ay, nasaya, may. Tanadamag mo na ita. Nadamag ko may tatabadaw. Iso adwa kami na pagmeriendaan. Ure ado ti kwartak. Saan kayo pamirindain? Nagline kayo ngay. Mala, pumanawakan. Kung nagtumatin ka, di nagtumat patpatsain. Pinadas talang, mat. Kinusilapan na tabay. Urayak lang na pabainan. Umayak mo't makikaaruba maribanang. Tamadigayam no agtugtugaw ka lang. Ay, katuwan mo't ngamin, mare. Ay, tila mapampanunot mo. Ay, kasta talaga no awan aramidam. Iso nga umayak makikaaruba tapno aramidang. Anya aya nga minti pampanunutam, mare. Ay, jay nga rod kinaado ti kwarta mikin ni badong ka umaray. Mare, no day ti pampanunutam, matulungan ka iti day abanag. Talaga maray? Anya ngay kumati maitulong mo kanya. Nagsimple, mare tuyang. No problemam ti kinaadot kwarta yaw. Ay kat, ipadawat mo laangan Anya mo day tasing-asing mo maray. Nagmati mo. Mayat kit di tapno saan ka unay nga agproblema. Bayamon nga agpanunutak. Anya mo ta ipadawatan. Ay na mare, ipadawat mo. Tapno awanan tiing ka ipaspasikat. Naglaw mau ngagpaspasikat ak maray. Ay, naglaing ka no kasta. Ay, kunakun kat. Umay ka laang agpasikat. Iso nga imay ka nakikaaruba. Bagbaga ang manda ka ba dong kan marito yang kapitan? Tapay aday naramid damanin amaday. Awan ang pumanagnada dito barangay. Kat amo dagiti amin at tao nga ado ti kwartada. Ewan nga raw. Ay, delikado kapitan. Di mo mo dagiti managdakdakas. Jak pa'y di nakakita iti managdakdakas dito'y barangay tayaw. Uray, kapitan. Ngamnaskan lang ta apalagi pamida. Kasano apalagi pa? No asitgak ni pare badong ka ti pagarup na. Madi ti aramideken ko na. Ay, kasta? Ay agasan ta pagsuspitsa anak nga huldapar. Ay unay mo tanday ta. Bakit ken lakay dan? Mudan ti aganan. Saan na masapul a bagbagaan ida? Hanggang agkaralabas ni Tata Badong dito balayaw. Ewan nga raw. No apay mat Kunada nga do ti kwartada kininana to yang.
Ngam di da ngaron agtal na dita balay da. Kita manin aw. Apay. Ul-ul yan nandiyan mula mapapayaw. Na Gaw-gaw atin ng tibungan na aw. ay, un. Apay nga ta. Ingkang kasaritan aw. Kakaiso na, palpalo umagday di apungat ti papaya. Ay, isan ang mabalin da tangar aramidin na. Ay, mapaan ako nakastoy. Pare ba daw? Apay paray. Nagpartak kamitin anang ulay, kinanggaw at itibunga timulak a papaya. Day, adaya mo tinalalak paray. Ay, ada mo ilimlamang mo itilikudam. Ay, sana bunga ti papaya na ito paray. Nagado ti kwartam, di ka makagatang. Diyan nga rod kaya't akisayan. Imbag kumamit no, impakadam kanyak. Saan ka nakita? Ada kagayam dito balayaw. Wala, hinakon paray. Ay, guri ka. Ah, Inton maminsan, agpakada kapay nga umuna. awan mo tinalalak paray. Inteng, intaray samot kan ni pari badong jay papaluong mentaabo nga ti papaya. Wen nga raud. Ay, unay ba't day jay akong pari mo? Talaga ba't nga awan babain na dayjay apari badong. Ay, dilakot makagatang. Kat kunadamat nga adu ti kwartada nga agasawa. Mas dawa ka? Isumit, day tatikunakan ko na itay. Ay, dagi jay, dagi ti tattaw nga adu ti kwartada. Angam saan da akayat agastusan, takayat dalaeng nga ipaspasikat. Ay, mala, bayamon. Kasaritak to day ta. Madi, ti inaramid na. Inala nakit din ti bunga ti papayak. Ay na, saan yon apampansinan ni Kabadong no kastaan lumabas-labas dita paradaan nyo. Un kagawad, talaga saan mi napampansinan. Nga may, no pansinin nyo, agpasikat laeng kada kayo. Sabay agkaralabas mo't nga raw. Kasta nga rod, taoray dito tersinak, agkaralabas, ngam saan mat nga rod agumatang. Nagalabay ti bunga ti papayan ni Uncle Kaw. Na, ay unay mo dahitan. Nagbalbaliw dan kininana tuyang, gaputado ti kwartada. Saan kumamot akasta Apay, saan laangan ama ibos day ta kwartada? Maibusto Oray pa'y kasano kaado ti kwartam, maibos lata. Badaw, saan pa'y anak-nak sayang di kwartata? Kasano ngay daytan? Ay, dakhel na problema day tatuya. Nagrigat at talaga ti agpanunot iti solusyon. Ay, naku naman. Mala, yung kalutunan, day ito'y papaya asidanta. Na, nagado ti kwartata? Day talaan ti sidanta. Agtip-tipid ta nga raw. Una, ngam an-anwon tangay di kwartata. No saan ta nga igatang itinaimas asidanta. No kasta, kayat mo nga raw, dama pa nagumatan. Ay, kituon na. Imbulsak, dagiti kwartak. Kajak kayat nga ibati dito'y balay. Apay ang masapul nga ibulsam amain. Kino nga alam, narigatayin. Uray siyak nga sawam. Saan nakapagtalkan? Ay, sana pulos. Si Kapay Mike, naglaing ka nga kupay. Di man ang tatabadong di magmagda di ta kalsada oh. Di mo taltalyawan. Tapno saan manin nga agpalastawg. Winchip, amumit analaing day tangag pasikat. Sa di naman nga tanti papanan na. Mapanagpasikat Chip, adado alalaki amang sabat kan kuana. Bayam, kayam na siguro ita. Sus, hold-holdapan dan ni tatabadong. Ay, unsamag. Anyangay taramidon ta, Chip. Anyapay kumatiramidan ta. Di awan. Saan tatulungan? Agpasada takid day. Tapno at damat kwartata. O sige, bayan tangarudan. Ay sos, inteng, hulhuldapan da ni pari badong. Ay, kanya nga ter aramidem dita. Nakatakderak mo't. Nga, ingkatulungan ni pari badong. Agure ka, agpanunod. Ay, apay ngay atulungak. Basol na ata, naglastog tumag ngamin. Apay akas tatirason mo. Na. Kat kumparem ni pari badong. Agkumpare kami iday. Gapo ta limas taog.
hindi na ita. Ay na, sikat ti Kapitan. Rumbang laang amapan mo tulungan. Ha? Ay wunan niya. Ingkan Sige. Inaktulungan ti ka barangay. Ay, paray! Timarayan na kita huldaper! Gusto daytan! Ay, apay nakataray dan? Ay, nakadayo na pa yun ah. Ha? Napabot nganda, nakakita king ka paray. Asinumat nga mintisaan nga agbuteng ngay. Oh, Ilay-layat mo pa lang dayta danog kang kugtar mo, timaray da na dagas. layat gayam da jay. Ay, ada ka di naaladakan ka akwarta pare? Ay, imbag nga ron tayo may kadagos paray. Dandani da maala to'y kwartak nito'y bulsak. Ay, pasimple ka lang amin pare no ado ti kwartam. Uy nga ron paray. Ay, mababay naking ka paray. Ay, saan aron ba nga ipaspasikat mo? Tapno saan da ka nga asit ganda giti kriminal. Ay, wag gayam paray. Manungay gayam di bayad di papayang interay ka. Sika kay dimon bayadan. Kababayin mo ta paray. Ibagam numanaw ta bayadan paray. Ay, saanin ko nakbet? Ay, agin babae nakmet kano Iso nga ron ta bayadan paray. Kastoy lagan. Agmula ka, ta ikanak tubet, iti bunga ti papaya. Oh. Ayun na. Sige paray. Dayta, karamidan. Tandaan na matuyang. Ure ato ti kwartata. Santa Rumbang, aglas-lastaw. Amok dayta. Masapol pa'y aya nga ibagam kanya. Palpalagip ko lang ah. Ketap no naragragsak. Tumulong talangan kadagiti marigrigat dito barangay tayaw. Ay, wala niya. Hapay nga italang na panunot mo dayta. Wang nga raw ba daw? Wawang kail! Baro na ita silpon mo Kano kagat-gatang ko dito'y? Nagngina siguro dayta niya. Nangina talaga Antay! Kabarbaro ti silpon ni Uncle Kao! Ay, ipilit na nga minagumatan. Isong inig ka ko iti pinaggatang na, tapno sumardengan. Ay, kitak man ta silpon mo, Uncle. Saan? Di mo sagsagidin. Kitak lang man. Minton ko nadadail na. Kat no nakaparabaw lang di talamisaan day ta cellphone. Ha? Anya nga iti sirbina da ito silpon ma. No saan mo nga usaray? Kwarog, nakitam ni Kapitan. Anday di balay da. Saan nga ta asumrok dito yung barangay hall itangal daw. Saan mo ta nakasukat? Ay apay ngay, nalipatan nan sa matasisyon mi itangal daw. Nagdabambantayan na, kagawad. Anya ti bambantayan na. Di kagat-gatang na silpon na No kasta, nagatang na matlangan, di nabayagan nga arapaap na asilpawn. Ay, ano day talot-lutom asidaan dungaw. Nateng asinagpawak itinateng. Puro natang? Ano ba yan? Agriri ka? Kat inggatang mo mat iti cellphone, jay kwartata? Apay, awan la pulos tinagbatan. Kat no si ka tinangyawat iti piso abarya, iti inted ko kan ka. Danda ni awan tupay pinagplitim anagawid. Kukod ko matisidaan ita. No saan mo nga impilit agumatang iti cellphone, adi mo mat nga ron kayat nga usaran, di adda ko man na imas asidaan ta ita. Diyak usaran ta mapirdi. Sapay nagngina ti pinanggatang ko. Kimatang gayam ni Kapitan iti baro a cellphone na, Maray. Ay, huwen Maray. Diyak ko makayat nam ipilit namot ngamin. Nauma mo siguro ni di cellphone na. Anagalutan iti nangisi talastikaw. Huwen ang mabalin ko mapay mo't dayjay nga usarin na. Bayamon Maray. Taamin na makitkitak a Kapitan. Talagang adamot high-tech ka cellphone da. Mabain mo't asiguro ang nagalutan lang iti lastiko ti cellphone na. Antay, napay ngayon nakatugaw mo't laangan dita sa alas ni Uncle. Ay, jakman amukan kwa na.
Manipod ginatang na day dya asilpon. Dita namutan nga agmalmalab. Bambantayan nan sa lang matasilpon na. Wen nga rod, nakaparabaw lang iti lamisaan. Di namot nga rod kayat nga usaran. Ay, sayang ano din na usaran. Tumakder laang ni Uncle Mo no mapanmangan. Kalpasan ti panangan na, agsublinto manen iti salas amang bantay iti silpon na. Nakman kasaritan ni Angkail. Tama pan kami agrondain ton rabe. Kita ko na. Ay, sus! Nagmayat na ito'y kagat-gatang ko asilpon anja. Day baga Angkail. Anya day ta. Di pa nagrondami ka dagiti tanod ko inton rabe. Shh! Aguli magkatanay. Agsilaw-silaw ti silpon ka. Kaslada kayat na nga ibaga. Anya ko mati kayat nang ibaga. Isu nga rod day tati kayat ko amaamuan. Anya nga itima ko naman Kail. Agronda kami ka dinton rabe. Nagmayat ti silpon ko kagat-gatang. Ay, jak pulos agbabawi agi mata. Uray nangina. Anya nga iti kunan ni Kapitan, shit. Agronda tayo no, rabi Sanay, napaypay lang. Ay, apay nga saan manan? Maturog tayo kitday. Ay, sabagay, kayat ko't maturog. Saan nga tangagungat ni Kapitan? Saan nga agungat day jay? At damat ka barbaro asilpon na. Ay, apay ko mga agungat ngay. Apay, maray. Asino di ibagbagada nakagatang iti baro as silfawn? Ni Kapitan. Aya! Ay, damag ko pa'y anangina ka no di nagatang na silfon na. Wen, kanginaan sa kanaw. Imbag man ta nakagatang iti baro as silpon na. Ang apay ngay, ta saan samot ten arumrumwar di tabalayda. Nadla mo matday ta. Ay namaray, adda ayamot tisan ko amadlaw dito'y barangay tayaw. Abak mo pa yan ti CCTV. Nun, makikitak amin asuli da ito'y barangay tayaw maray. Amok amain amapaspasama. Wen atagraman baro a cellphone ni Kapitan na amuampay. Bili baka talaga ken ka. Nobel bilang at numanoad aras arumwar ni Kapitan di tabalayda. Na, naglainggan. Kunak tumukang kamaray. Ngampod no, maray. Amanipod na kagatang iti baro a cellphone na ni Kapitan. Saanan arumrumwar di tabalayda. Tapay ka no, asan arumrumwar di tabalayda ni Parintay? Adda nga rod baro a cellphone na. Ay, so may lagayam Nga uray dagiti tanod na. Kahit saan damit tayo nga grunronda iti rabe. Tinulad na ni Kapitan. Adalang baro ang cellphone na. Saan na nga ramidan iti trabaho na, kas Kapitan. Jelat nga rod cellphone na abaraon ti bambantayan na. Apay, masapol na bantayan na. Kano nga'y takawon da. Apay, nanginalauna ita silban. Nasurok ka no akwarta timbayad na. Ayun na yan, nagnginan ngay. Una, iso akas tauna iti panang bantay ni Kapitan iti silpon na. Oh, apay nga kud ka, inteng. Ay, naapo, natang manin tisdaintan. Wen nateng nga adasad paw na anateng. Natang mila anatengan. Aganos ka, gimatang kagayam itinangina a cellphone mo. Ta dyan cellphone ko latamot ti makagapo Ano sam takas tati kayat mo. Nujak mangan. Ay, mabisinanak Kumapsutak pa yun amang bantay iji cellphone ko iji salas. Ay, saanan anas ka na bantayam jay cellphone mo? Ay, apay asaan ka nakagingin Jak pa'y nakita nga inusar mo. Usarak to ka di. Ay, buludak man kit diinton madamdama. Tawagak man ni Marikwanag. Nagasidag titersi na awagan palaan. Wen tapno mapadas tamot day ta cellphone mo. Sana mabalin na padas-padasam. Maperdi. Akit, banbantayam nga rudlatan na kasta. Saan kayo sabit nga grunronda? Agron-ronda tayo, mat niya, ship.
Kat saan matay? Anya klase kayo at anod ngay. Tasan nyo mga raramidan ng trabaho yaw dito barangay. Di na man kita-kitaan matatabad yung. Kat may isip ko arog ata, amo na asong batan di ay nga sa lodsod mo. Kwaraw, anya tisungbat mo. Maturog kayo langay. Nagrunda kami minton ibaga ni Uncle Kao. Un nga agpaisto. Urayan mi nga, ibaon na kami ni Kapitan. Kastagayam Apay ay tataba daw. Apay, pudnaw, nga dabaro asilpon ni Uncle Mau. At ta, nagngina asilpon day jay. High-tech pa'y Iso nga buwan-buwan tayan ni Kapitan. No kasta, nakadulay, day ta asilpon na. Nakaparabaw lang matitilamisaan day jay sa alas da. Adi pa kano silaw-silaw na. Aya, Saan lang agsilaw-silaw? Ket no agan andar pay. Ay, apo, nagmayatan di ata. Baka pa'y tumayab. May mayat man nando tumayab. Di mo matsubrahan Apay. Mga no mangagdag iti agtatakaw ket mapandatakawan. Ay, uwan gayam. Sapay kat saan tayo nga agron-ron di ay tirabi Iso nga rod nga gawli magka. tuyan, at napapanak, ita Arabiya. Sa dinaw, ti papanam. Papanak lang mo nagpasyar Agpasyar ka, Rabi. Ita lang nga mapanak agpasyar. Wan nga Rabiain. At dayamot agpasyar iti Rabi. Ada, siya ngay. Ada lang mapan ko bisitahin, nagayam ka. Turugin dungo. Kunak no asino ti kan kantaam amaturog. Day tagayam silpon mo. Apay ti pagarop musika. Di nakpay pulos kinantaan iti kasta. Da, Day takit din silpon mo nga awan rekna na ti ingkakang kantaan. ingka maturugan ta sumaruno aktaw. Nah, Maturug akpay da ito silpon ko. Turugin silpon ko. Turugin silpon ko. naa. Turugin silpon ko. Maray, nangag mo ti panagtaol dagiti asoy di Rabi Wan maray. Apay nga ta nagtataul ta. Ada siguro nakita da Day tamod ti atap ka. Saan nga min nga agron-ronda dagiti tanod. Ket amang ano agtatakaw dagiti at tataulan dagiti aso. Agpada ta iti pampanunutan maray. Ngamawan pa'y mat nag-report ang natakawan. Awan pa'y. Mamaklat tano ada matakawan diti barangay tayaw. Ala, ibagam tungarod kanyak maray. Apay anasken amamuam. Ay katuan Ket, anya ngay nga ron tigatangam, taimay ka. Ay wan gayam. Umaya gumatang iti kape ken asukar. Itimplaak man ni badung ka, ta nakaturog pa'y. Nakaturog pa'y kataldawan. Ay napan nagpasyar idi Rabi ay. Rabi anapan nagpasyar. Napan nakano binisita jay gayem na. Iso anapuyatan. Wan maray. Pangriing ko man da ito'y kape at timplaak para kan kuana. Uray ni Inteng kat napuyat mat idi Rabi Taapay, ay, binambantayan na ajay nang inaasilpon na. Ay una yan ti panangipatag na iti dayta asilpon na. Ay pirme mare. Iso nga aging gaita, nakaturog pa'y laan. Agpada da nga rod akan ni kabadong anapuyatan. Wen, kaya't kung nga rod nga isubli day dya asilpon. Taapay nga isublime. Kasano, isumutlatan ti bambantayan ni Inteng. Wen nga rod. Saan pa yan nga umay makisisyon gapo iti day tasilpon na, maray? Isu pa yan ti kankantaan na sakbay amaturog. Imbes kumaasi ka. Wen, maray. Ay, jakla kuman inikan iti kwarta a pinaggatang na iti cellphone. Agbabawi ka man, ngam naladawan. Nakagatangan. Ay, ison tidungdungwan na. Isukat day tatidakas na ita. Imbes asika kumatidungdungwan na, saanan tajay cellphone na.
Angkal, umayak man makikape. Awanin. Ha? Anya ti awanan, Angkal? Di baro cellphone ko. Ha? Di nangina abang bantayam dito sa alasyaw. Tinakaw dan sa idirabi. Ha? Nagturid mo din siya nagtakaw. Nagronda kayo ano saan? Saan kami na nagronronda, Angkal? Apay ngay? Tunggal ibagak nagronda kami. Paguli mo kan nakmatadagaws. Iso ang nagdesisyon kami na saan kami nagronda. So, natakaw ti cellphone ko. Basol nyo. No, apay ang natakaw. Magpabasol ka man ay. No, nagronda kayo. Di saan ang natakaw ti cellphone ko. Ay, nakariingan ni Uncle mo, Kwarog. Nakaringan tayo nga magsangsangit man. Tapay, napanak lang gimatang iti pandisal di tabikir eh. Ibagamon na niya tinapasama kang kail. Tinakaw dati cellphone ko idirabi. Ha? Ada nakastrat diti balay. Ay kunak manuing galot mo day ta ari daw idirabi eh. Sikaban kita. Kat no si kati para galot. Ewan ti patpatag ko ang cellphone ko. Nangig mo, Kwarog. Jay cellphone nanti ipatpatag na. Saanan asya nga anten. Oh, kita man kail. Agsilos pa yun ni Antay. Nakaring kan ba daw? Nakaring akaw. Kituro raya, gitimpla makapay. Napanak gimatang iti kape kan asukar, di tatersina ni Marikwanang. Kahit nakichismis ka manay. Nagbayag ka, anapan gimata. Magtimpla kan. Nay, anya day ta nakaparabaw di talamisaan. Apay, di mo amuday ta. Silpon mal, Way, nangina day ta. nangalam. Silpon ni kumparing ngayon tayo. Napan ko yung libas ngayon nalay di rabi. Anya, day ta tinapanam idirabe ay. Nagmayatin na silpon day ito yan. Isugaya mabinanbantayan ni paring tayo. Nagmayat. Kahit si kamatan timang bambantay ita. Ay, kituin eh. Iso si kapay lang. Di mapanagmula yung bangkag ta. Agabsintak pa lang ah. Ay sana mabalay. Si kakeden tagbalin asadot. Gapoy ti day ta cellphone. Ay, inak isublay kin ni kapitan. Imayin subli ni Nana to yung dito silpon mo, Angkal. Ah, Nailawaan ka nung nga imay inala ni Tata ba dong idirabe eh? Ay, saan mo nga itad ka ni Uncle mo, Kwarog? Pangtidak ngay nga raw. itid mo latad ka ni Antem. Wan, Kwarog. Syakla ngan, tapno ang trabaho ni Uncle mo. Ala, yawat mon kanyak, day ta a cellphone. Pari ko na. Nasiputam ka di. Lima ba si Tersinam ni Tuyang ka? Nay, saan ko mata nakita? Apay ay abirbiro kam. Uy na, ta saan pa yan nakalaba? Saan pa yan nakalinis ita balay may? Kat pimanaw na dagos. Ay unay daytan. Nakasapsapa, pumanpanaw. Inal daw lang nga isoter aramidin na. Ay, ammo ko no napanan na. Sigurado anapan na pinasya dagiti daduma ako kumari na dita abagatan. Ay nakman berokin maray. Tanay, mabisina ka. Awan ba't ni Marito yang dito tersenam, Maray? Saan nga umay dito, Maray? Nay, apay ngay? Nauman? Adan sa sabali apapapanan na. Ay, saan natan akayat akay nistorya? Ay, kat nauma siguron Sa bagay mo't kit di Awan mo't ngaminan maistoryak. Kan maysa, adda baro nga ordinansa ti barangay. Nay, anya nga ordinansa dayta, Maray? Tiliwandan dagiti chismosa. Ay sos, delikado nga rudno kasta. Wan, iso aliklik akong dag chismes. Dakasan no siyak ti umuna tiliwanda. Imbagman, tanapanunot yung agaramin iti kasta aklasit ordinansa, Maray. Ay, nasaya at unay dayta nga ordinansa ti barangay. Wen tag kaiwara, kan umad-ado dagiti chismosa diti barangay. Kat no kasta nga umad-ado mat dagiti aga-apa, gapo iti chismes. Chip! Chip! Ay! Aw,
Abay, ada uram. At dapong pungutan da bakat iti abagatan. Kahit, anya kumaita. Mapantaan nawan ada kiti mang pungpungaw. Baya mapungutan da. Chismusa ka nung amin. Oh, di agpasada takit dain. Disturbo da ita. Ala, kasi madya bakit apong pungutan da. Kahit, sika kuman natin nanganawa. Apay nga imay mo pala imbaga kanya. Si kangarot kanot ti kayat da nga aganawa. Apay asak pay lang. Napigpig sa kakano nga miti siya. Mabutang kakit di nga aganawa. Ingka na, Chip. Ninanatuyang di pungpungutan da. Ah, anya? Ninanatuyang? Ay, inakarot na nawain da kiti mang pungpungaw. Kat nuninang ko iti bunyag ninanatuyang. Naglaing ka nga, chismis! Aray mo! Sige! Sakti pungpungutin niya! Amay kuminyag nga ka dita! Karamutan ti rupa ka! Anay ka! Ay, anay. Sige, Kwaro! Ay. Takateng nga! Tapno si katipungutan day takalaban ka! Anay ka, nagsakitan ti rupa. Nakaramutan nain, kan napungot-pungotan ti bukaw. Sumardang kayaw! Nakiapa ka man ang tuyag. Di ka lamabain. Madan! Kaslay bagbagam akanayo na kamakyap-apa? Kano itak lang anakyapa? Apay, di mo aya malagay. Day di pa nang ipabarangay daking ka. Gapo iti day takin na chismusan. Awan malagib ka? Ita, nakipinungot ka pa yan. Anya lang ang timakuna ni kumpare ngayon tingay. Iti day tangararamiday. Anya nga'y timakunam, Kapitan. Para kanyak amaysa, rombang lang at iliwan tayo ni Kumari Tuya ang tanalaing ag chismes. Ay, saan pa'y matakagawan? Pasensyahan tayo pa'y basit ita. Marmarwaman, Kapitan. Agasam man ta dumayo pa yan dita abagatan tapno lang makichismes. Bayam ta kasaritak to. Tiliwan tayo kay Dad. Ipagpagaputay laka din ka ni Kwarog. Tangamen, ninang na ni Marituyang iti bunyag. Oh. No saan tayo nga ikan iti pagnakman na, aramidin nan tumanin. Ay, intun aramidin na madan. Ay, kalpasan ang makasarita. Ijay tayo tun at tiliwan. Oh. Ipaibalo tayo kay Dad, tapno sumardangan nga chismes. Mababainak yung kaparay. Panggulong samit din dito, barangay ito, nituyan ka. Nah, apa asika nga, tinaka-amiris iti day taparay. Apa isan ang mapanunot nito yang mo day taabanan? Awan nga rod manaknakim na pare. Ay na, kalkalpas lang anay pabarangay ni Marituyang. Nakipinungot man hindi taabagatan. Imbaga, ada ni Kwaraw ka naganawa kadakwada. Uwin nga rod pare. Nipay kanukwaraw, tinapungot-pungot. Ay, pasit amin ti trabaho ni Kwarog day taparay. Ti aganawa iti agaapa. Kasarita man langin nituyan ko pare. Barang nagbalbaliw pa'y. Ay na, saan ka na agwapo, Chip? Nakaramutan day tarupam. Di nakman katawaan dyan. Ibagbagak lang, mata saan ka na agwapo? Inton maminsan, saan akong ngay ayaban no kasta nga dagpipinungaw. Si kanton ti makamo nga ganawa. Iso nga asana ka na ganawa. Tamok ang mairaman ak itigulo. Anay ikaw, napgas dagiti karamot dito rupak. Ay, nasakit? Kaya't mau, takaramutak tarupam. Damagampay lang. Tamdamagak lang mo't Dakos ayat agdamag. Ay na, di nakmabalin nga umay istoryaan di titersinak, Mari. Taadaw, ti araramidag. Umay ko laang mo't ibagakan ka dyan ang ko at chismes. Kaya't mau at iliwandak. Padyamot at iliwandak ka. Ang chismis ta ki aginggat kay kayat tamaray. Ay, jak kaya, tadakkel apa ka ibabainak no matiliw dak nga agchis-chismes. Na di mo kayat ti makichismis kanyak. San lang? Mapanak man lang ang di tabalay da maribanang.
Ha? Hoy, Marituyang! Adumat lang ti aramidan ni Maribanang! Di mo disturbuan! Agsibsibog kamot gayam iti masitas mau Maribanang. Awan, Marituyang. Tane, nagpudot ti panawon. Malaylay da no jak sibugan ida. Ay maray, amum kaday, di pagchichismisan da ditadaya. Anya manenday ta. Isarding mo ti panagsibog mo. Tamapantag istorya di taunag ti balayaw. Apay, Mare. Di mo ayam mo at tiliwanda itan dagiti matiliwanda amakichismes. Mamati ka mo. Pudno ti ibagbagak. Ay namaray pang but-buteng dalaan dayta. Awan pa mutkit di tinatiliw da. Dayta ka. Awan pa'y natiliw da. Kasana pud na. Ha? Kung kunadalaan dayta, uray ni Kapitan, patsaman. Na, Mangkan, kaslasan damot akabutang ti ordinansa ti barangay, amatiliw dagiti chismosa. Da. Asino dagiti saan amabutang? Nininang ko atuyang Mapanmutlat ta makichismes. Awan pa'y ngamin natiliw kay. Nagadwa chismosa dito'y barangay. Agtiliw ka na. Ay, kasanungay kat ninang mo ni Marituyang. Oh, Di oray man, nakabasol nga rab. ay bayam ta kasaritak to pa'y ninang mo. Amangan nga minwadan tumanan ka pinungot na. Ay bandak tumanan nga ganawa. Siyak tumanan ti nakakaasay. Di kagtaltal na dito yung balay tuyan. Rumor ka maday. Mapan ko la bisitaon dagiti kukumaray. Imbag ko ma, no dito yung kalang asidag. Tanalaka ka lang ang mapanayapan, no oras ti pandangan, kan panaglutaw. Kasano kumaan dito yakla ang asidag. Kat saan mo't akayat da kumarik akwanang kan kumarik abanang ti makichismis kanya. Uy na, tamo dagaya mo na bawalan tayo kichismis dito barangay tayo. Adula, may na bawal-bawal. Makitam day ta pa nagrasrason ma. Ay kano kasta ka lang, uray tiliwan da ka nga ruday. Malama pa na kaun. Si Kanton, tibakam mo nga gluta. Wal! Marikwanang, papanan ni Marituyang, awit-awit na madya agrat-ratik abag na. Ay, ada nga ta papanan na. Kat sigurado abirukan tumanin ni Kabadong inton madamdama. Nakaluto nga tan iti kanunda. Panagkunakat saan pay. Ay, agungat tumanan ni Badong na inton sumangpot anaggapo ija bangkag. Agsinong batdan tumanan. Ay, day tati ipikto tinakaro apan nakichischismes. Panagkunam nga tamaray, mapan makichismis ni Marituyang ija sa balya lugar. Lakit di Nay, nagluganan iti tricycle. Parta ka matiyag pataray iti tricycle mo asi ka, Jom. Kastuyan ti kapartakan na taray to'y tricycle ka, una natuyang. Kita man, nalumbaan na tapayan day talakay amagmag na. Mawan sa ti samsambutam. Anya nga awan, agaawid toong dagiti ko kumarik akachismis ko ijay ilay. Ha? Mapan ka lang makichismis jay ilay. Kunak man na mapan ka makichinda. Mapanak laeng makichismis. Iso apardasam dag maneho, tanay, malatawakaw. Ay na amo ko no asino ti berbero kam pari Badong. Ay, amo mon maray. Siyempre, ni Marituyan. Yak manin na sangputan dito balay may. Kinay, malumay. Nakita mi kan ni Marikwanang anaglugan iti tricycle. Naamon na ngaming kahit atiliwan dagiti chismusan dito barangay tayo. Isuan na pan iti sa bali a lugar, tapno makachismes. Ay, huwag nga rod maray. Tila pa kadandanunan na. Ay, una yan ni Marituyang. Di pagbut-but nga. Ang mga nodan tumanin makaapa na dito sa bali a lugar. Saan la dito'y barangay tayo nga illegal ti panakichismes, pari Badong. Dito'y intero nga ili iti pakpakupak, illegalan day ta. Ay, sos. Delikado nga rodan ito yang kunukasta.
Dino tinangitulod ang kininana matuyang. Ijay matili, tataba daw. Sa dino ijay. Ijay ayan dagiti agtutugaw a babae, ijay igiti kalsada. Akikinuto da ijay. Nya. Nagpara ijay, diin sardeng kaon. No kasta, da ijay ang makikinkinutaw. Wain tataba daw. Sigurado da ita. Di nakpay malagip nga may ilutwan. Iti kanay. Nya mo da ita klaseng asawa na ya. Entay, apay ngay ngaging gaita kat awan mo't tinatiliw yu at chismo sa dito barangay tayaw. Di ka kadimot agganat. Banang! Ibagbaga ngamin dagiti bumarangay asaan yung ipakpakat dayjay nga ordinansa. Makauray da ngamin saan ang maala? Iti inapuraan da ita. Ay, Na, ano kay jay? Ay, jay wiw. Kuna na? Wan, agsilaw-silaw pay. Ay, kato iso na ta, di agtitilaw, iti chismosa. Ha? Isudaytan? Win, iso mamati ka, nga dagtiliw iti chismosa. Ay, madanagan na kininana matuyang ko araw. Napay madanagan ka, tataba daw. Apay, di mo nakita. Di limabas nga agtiltiliw ka nagiti chismusa. Nakita ka. Nasiputak nga ro dagiti chismusa, nagsilamang da. Ay, ayan na ngatan ni tuyang ka. Matiliw dan sa amit tay. Ay, kasimot ni Ninang ka no matiliw da. Mapangkunto balunan ni pagbaludan. Adda natiliw da chismusa, kagawad. Ay, adan. Ay, soso. Taga ano nga dayta natiliw da? Taga dito'y barangay tayo Ay, uho na yan. Kababain. Amawom no asino dyan natiliw. Ibagamon, tapno maamuak no asino. Ninana tuyang. Ni Marituyang. Ijay ili tinang tiliwan dakin ko ana. Kan dagiti kakadwa na nga chichismis ijay. Ay, dayta katikunak. Saan tumat ngamin amamati kanya? Paray, kasano ako nawan ni tuyang ka. Saan ko akabailan ti agbyag nuawan paray. Ay amon ata ijay na pailang. Isuntumot la dakil a problema ni Marituyang. Amok paray, anapigsa ka kini Apo Mayor kini Apo Pulays. Mapantay na kasarita. Tapno parwarin din ni tuyang ko paray. Ay intun makarwar manen. At chismis to manen. Ay di nakarkaro amadi. Apay, di kalamasyan kanya akong paray. Awan ti kadkadwa ni tabalay may. Di nakantumot lang ilot-lutwan iti kanam. Hadangag pa'y susad sa doon na paray. Agam na anos ni tuyang ka. Nagagad pa'y numaminsan. Yawan mat basbasol ka. Papayatin ni Leudak. Ang awan, dakil abasol mo dahi tapan nakichismis mo. Sana ka nakichismis. Napanak lang nagpakuto ka nagiti kong kumare kijay ilay. Rason ka pa ilang. Ay, Kapitan! Wardak mata na. Ikarimpay nga agbalbaliw ka, Marituyang. Katuan mga main, nagbalbaliw akaw na. Anyat mako ng pariba daw. Kasi mo ni tuyang ko paray. Kasi akmay, nawan ni tuyang ko ang mga sikaso kanya. Mala, padasag ang makisarita. No, kaya't da ang mairwan ni Marituyang. Kabadong, nakita kalimabas ni Marituyang dito sangwanan ti Tersinak itay bigat. Nagturong mat dita abanda. Ay, kinasaya at mit no di ta banda tinagturungan na maray. Saan kan nga gungat? Ay, saanin maray. Taimbaon ko ngamin ang mapan iji bangkat. Ay, iji bang kagyaw tinagturungan na. Wain, pinauna, tamapan nagmula. Sumarunuak tumitay. No kasta, pudnaw ang nagbalbaliwan ni Marituyang. Ay, kendo saan ngagbalbaliw ay tiliwin dan tumanin Saan dan to naparwaray, maray. Bay-bay anay ni Kapitan na may balaw.